No reira kei ngā kāhu tātara, kua tau mai nei ki te pai a te karere tēnā nō rā koutou katoa. Kā ti kātū, te hui ātau nui a reipa ki tāmaki makaurau a ēnei arangi whakatānei. Kā rea kore ka te noho a reipa ki te whakamahere he aha te ara ki te kōwhiringa pōti o te tau 2020. Me te pātai a tātou a te Māori he aha te wāhi ki a tātou ki te mahere a reipa. Kei te hui ātau i tēnei wānei a kuste te ngaire Manuel Kaipapuri i te tūru Māori o Tīkoroa Rāwhiti mō reipa, kuia tā tātou manuhiri rangatira tuatahi o te rānei. Mihi ana kia koe te tuahine kush, tēnā koe. Scotty, Mr. Personality, tēnā koe. Tēnā koe ahoe, mihi ana kia koe. Ewa, ko te hui nui a reipa e nei rangi whakatānei, he kaupapa here rānei ka puta i a koutou e hāngai ana ki te Māori a muri i te hui, ai tā te wā rānei o te hui nei? Ai, Scotty, haruru ana te whenua o Wynyard i a mātou te Pāti Reipa i tēnei rā, otira mo te mutunga wiki. Ai, kei konei mātou ki te whakarite, i o mātou mahere mahi, kia rite mai mātou, hei tērā tau mo te kōwhiringa pōti, kia hoki atu a te Pāti Reipa, hei kāwanatanga mo tātou katoa. Hei a pōpō, ko au te kai kōrero mo ngā mema Māori, kei te hui nei, ka whakahuau i ngā take heaha au i kōwhiria te Pāti Reipa hei Pāti Moku, he aha ngā hua ka puta mo tātou te iwi Māori. Ka pai e nā kōrero kush, he kai tono hou rānei ka whakatūri e koutou ki ngā tūru Māori e. Mohi ana te motu ko koe ki Tīkoroa Rāwhiti, engari ko ai ngā tāngata ka kawe i te mana o reipa ki e rātu rohe pōti Māori o te motu. Ai, Scotty, e noho mai nei au ki te pōheri atu ki ngā mema hau o te Pāti Reipa i roto i ngā tūru Māori. Ko tō mātou whāinga, Scotty, kia hoki mai anō ngā tūru e whitu ki te Pāti Reipa. He aha ai, kia tū ai te kāwanatanga reipa, ko taku pērangi, ko te pērangi o te Pāti katoa, kia whai reo Māori te katoa, ka nohi Māori ki roto i te Pāti, hoi anō rā i roto i te kāwanatanga reipa. Ka pai, ka rea kore he mahanga kaupapa hei ata kōwhiri mā koutou, hei ata wānanga mā koutou i roti te roanga o ngā rangi whakatā e tū mai nei. Ko se mohi anau, ko koe tētahi e ruku ana. Ruku hohonu ana ki roto i ngā kaupapa o te hapori. Ko tētai o ngā kaupapa i roto i te hapori nei o tāmaki makaurau, ko te kaupapa e pāna ki te hunga kāinga kore. Nā, ko te whakatau ia a te kāwanatanga i kōtatake nei kia rāhuitia te hunga kāinga kore i te pokapū o tāmaki makaurau. He mea tika rānei tērā ki o whakaaro, kei te hēra wātu rānei tērā whakatau. Kei te hera wātu tērā whakatau, Scotty. Kei te aroha atu mātou o te Pāti Reipa ki te hunga noho kāinga kore ana. Kāre tēnei kāwanatanga e paku aro atu kia rātou, kāre rātou e manaaki, e tiaki i a rātou, ko tā rātou whakatau kia panaia rātou ki hea. Koera te tino he, Scotty, kāre mātou e mohio, kei te haere rātou ki hea. Mohi hoki tāua kush, ko te hunga kāinga kore e noho pārurenga ana ki tēnei kāwanatanga. Ngā kaimahi hauora, kei te porotihi rātau i tēnei rā tonu nei. Ko rātau e noho pārurenga ana ki tēnei kāwanatanga. Tātou te Māori kua hamahama hia e tēnei kāwanatanga. Enei āhuatanga katoa ki o whakaaro ka āwhina i a koutou o reipa i roto i tā koutou whai ngā tūru o te kāwanatanga a te tau e tū mai nei? Ai, Scotty, e mōhio whānui ana ngā mahi hanga whare a te Pāti Reipa. Ko te Pāti Reipa, te Pāti i mahi tahi me ngā iwi, kia whakatūri ai e tahi kāinga mo te hunga whānui. I raro i te kāwanatanga hau o Reipa, ka taia te whānau katoa, te haere ki te tākuta, mo te kore utu. Kei te whakatū hoki mātou i tētahi kaupapa e kia nei te Future Fund. Kia puawai te ohanga o Aotearoa, te ohanga Māori ki roto o Aotearoa tonu. E te tuahine kushe, mena pai ana ki a koe, e anau ki te kororo anō ki a koe a te wiki e tū mai nei, a muri i te hui. He anau ki te pātai ki a koe, nā te aha koe i kōwhiri ai i te rōpū reipa, nā te mea koe hoki tētahi kaupapa hei whakatakato mau ki te hui a tau a reipa a enei rangi whakatā. Kia mutu tā koutou hui, ka hoki mai anō koe ki te karare, koe nā tētahi pātai ki a koe, me ngā āhuatanga i hua ki tā koutou hui, mena pai ana ki a koe, kia hoki mai koe a tērā wiki. Engari, mo tēnei wā, mihi ana ki a koe,
Kush, kia pai te hui, ai nei rangi whakatā, tēnā koe I o kōrero I tēnei rā. Tēnā koe, Scotty, e tikara wātu te whakatau, kia tū ko koe, te personality o te pauaka whakaata. Tēnā koe awa, e mihi ane kia koe, kia ora. Me te mohe iho, te wāi timatai au ki tēnei whare ko Kush Ke, te tino personality o te whare nei.